ndashima Imana yuko uyu munsi ubayeho yarawumbwiye nanjye ndabisengera kugira ngo nzawubemo kandi Imana iguha umugisha mwinshi. Mbega byiza uyu mubona aha ni Nyamwiza wa Masimba TV. Urabona ahangaha yagiye naho hari benshi bagiye babona zino video wenda batasobanukiwe, dukoze iyi video kugira ngo tubasobanurire ngo se byagenze gute, aha hari hehe, n'ibiki byavugiwemwo, ndakigura 3,000 murakoze cyane, cyangwa se ugeze ki. Ico tubanze kubabwira, uyu ni Nyamwiza Amasimba TV, n'uyu ni Revera. Murabona Revera hano yari yagiye kumurika igitabo ciwe yanditse kivuga ngo guceceka mu gihe c'ibigeragezo. Ahangaha Nyamwiza niho yafashe ijambo aravuga ngo turashimira Revera wadutumiye, mbese yanamwise mubyara wiwe, aravuga ngo mubyara wanje ndamukunda ko yankunze, yanyeretse urukundo rwinshi, mbese yanyeretse urukundo ruhagije. Ahangaha reka muze murebe ino video rero ukuntu byagenze, ngo se byagenze gute. Ubwo hari ejo ku Cyumweru, ejo hashize niho yari yagiye kumurika ico gitabo n'ubundi muri Grace Tabernacle. Muraza kureba rero video yose uko byagenze, mukurikire. Ndashima Imana yuko uyu munsi ubayeho yarawumbwiye nanjye ndabisengera kugira ngo nzawubemo kandi Imana iguha umugisha mwinshi. Ikintu cya mbere, Imana imuha umugisha yuko ankunda, arankunda cyane, mwe ntabwo mubizi ariko arankunda kandi nanjye ndagukunda. Rero kubera urukundo yanyeretse ntabasha kuvuga, mu bihe mwese muzi, mwebwe mwashatse urwanga ariko we yanyeretse urukundo. Mu bihe avuze ngo mwese muzi murategereye ino video, yavuze ngo muhe mwese muzi, ubwo nyine ibihe byose mwese muzi murabizi, abatabizi ubwo nyine muzabimenya, muzabibaze muzabimenya. Ubundi hari igihe habaye ikibazo, mwumvise ko habaye kuba makimbirane, ayo makimbirane agira umutwe utari mutoya, umutwe munini. Rero abantu bagenda bavuga ngo ibiki n'ibiki, kandi n'ubundi byagiye bica ku Masimba TV. Nico nihavuze ngo mwebwe urwango mwamugiriye, ngwese ngurwango mwebwe mwamugiriye, ngwiwe yamweretse urukundo. Yani mu gihe hari ibibazo cyangwa hari urusaku, iwe ntiyigeze abigaragaza ko ari urusaku cyangwa ko ari ikibazo abifiteho. Rero niyo mpamvu hayamushimira, murumva ko namwita mubyara wiwe. Mu by'ukuri twari tubizi ko ari umuvukano ukomeye bigeze aha. Rero mukomeze mutegere video muraza gusobanukirwa ngo se byagenze gute, yaguze ibitabo bingahe, yabiguze amafaranga angahe, ese azabisoma. Mutegere yani video muraza gusobanukirwa cyane. Kandi ndavuga kubera urukundo yanyeretse sinzarwibagirwa, nzaruzirikana, nzarumwitura, nzarumwubahira. Sinzi uko novuga, gusa icyo nzi cyo mu bantu bankunda abamo, kubera ko iyo atankunda usanga uyu munsi mba nahagaze hano iruhande rwe, ariko kubera urukundo rwiwe turahagararanye. Rero kubera urukundo mubyara wanjye yankunze, kubera urukundo mubyara wanjye yankunze, ndagura ibitabo by'10,000 kashi. Wow, murabyumva neza cyane, ahise agura 10,000 ibitabo by'10,000 kashi. Ubwo aguze ibitabo muri make 10 n'ubundi, kuvuga ko igitabo kimwe agiye kigura amashiringi 1,000. Ese iki gitabo aguze kirimo ibiki? Tuzaza kugisoma twese, turaza kukibereka. Iki gitabo kirimo mbese yanditsemwo ibijanye no kwihangana, uko kwihangana, uko wakwitwara mu gihe cy'ibibazo n'ibintu nk'ibyo. Kandi iki gitabo mu bacanditse murabizi ko ari we nyiraco, uyu Revera niwe nyiraco, niwe nyiri gitabo. Rero tugiye gutegera amagambo ari muri iki gitabo, mbese agiye kudusomera amashapitre ari muri iki gitabo yose, turaza kuyategera. Ariko mbere yuko tuyategera, reka tubanze twumve Furaha nawe icyo yabivuze, kuko nabonye nawe yari yitabiriye. Reka turebe ngo yabivuze hiki. Nanjye murabizi ko ndi mu kigerageza nk'icya Revera,
kandi kubwo kumutera inkunga kugira ngo nanje kinyubake ndakigura ibihumbi 3. murakoze cyane. Murumva Furaha aravuze ngo nanje murabizi ko ndi mu kigeragezo, ico gitabo rero ngiye kuzakigura ningisoma kizagira ico kimfasha. Ngiye kugura kino gitabo kizamfasha kuko nanje ikigeragezo wahuye naco, uwakuvuze muri make niko novuga, ntabwo tubicisha hirya, nanje niwe wamvuze. Cyangwe se ibintu biratangaje kabisa, politike ni politike niko novuga, gusa murambabarira guseka, ariko ico nari gukora ino video kwara kugira ngo mbasobanurire. Mwabonye hano ko barifotozanya, mwabibonye aha bifotozanye rwose. Gusa Furaha nawe yavuze ngo iki gitabo sinoncika, none akarusho njewe ndakigura inshuro 3. Kimwe nimba kigurishwa 1000 ndishura 3, ariko mfata igitabo kimwe ngisome kizomfashe nanje muri ibi bihe ndimwo kuko ntibyoroshe. Mwabonye ko bahoberanye Revera na Nyamwiza, uyu ni Nyamwiza w'Amasimba TV ntimumwibagirwe. Mwabonye ko yahobeye hariya DC, aramubwira ngo muzara wanje ndaguhobeye mbabarira warakoze. Rero reka turebe ngo se Revera hano yavuze iki, nako niziye chapitre zigize kino gitabo. Reka dusomere zino chapitre tuzirebere hamwe. Rero dukomere Imana yacu amashyi menshi. Chapitre ya mbere ivuga guceceka mu kigeragezo. Yeme sino bivuga ngo mbirangize, ariko insobanuro yo guceceka mu kigeragezo, guceceka mutegere si ukubura icyo uvuga, ahubwo ni ukumenya icyo utagomba kuvuga. Wow. Uyu mugabo ni umunyabwenge, uyu Revera ni umunyabwenge. Iki gitabo yanditse chapitre iravuga ngo guceceka, mwumvise uko yabivuze, guceceka si ukubura icyo uvuga, ahubwo ni ukumenya igihe cyo kuvuga. Yashatse kuvuga ngo niyo waca mu bibazo ibyo byose, niyo wahura n'intambara zingana gute, niyo bagutera bingana gute, niyo bokuvuga bakakumenaho amazi bakaguciraho bakakugirira iki, wewe uzogenda uceceke. Niko kuvuga ngo icara utuze bizikora cyangwa bizikemura. Igihe cyo mu bibazo si cyo gihe cyiza cyo kuvuga, ahubwo igihe cy'ibibazo nicyo gihe cyiza cyo guceceka. Reka tukomeze tumutegere ngo se Revera yatubwiye iki hano. Abantu bafashijwe, uyu mugabo yanditse igitabo, muzagire amahirwe cyangwa se muzagire amatsiko yo kugura kino gitabo, mwumve ibikubiyemo. Muzogure kino gitabo mwumve ibikubiyemo. Turi mu nsobanuro. Guceceka si intege nke, ahubwo ni imbaraga zigenzurwa. Uwamenye igihe cyo kuvuga amenya n'igihe cyo guceceka. Umubwiriza igice cya 3 umurongo wa 7, hari igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. Guceceka si ukunanirwa kuvuga, ahubwo ni imbaraga zo kwifata. Birya bintu byose uzushira kuri status byinshi ntabwo ari ngombwa, ubishiraho kubera ko utazi igihe cyo guceceka. Wow, aravuze ngo wa mwanya uzupostinga biriya bintu ushira kuri status, ni nkaho yokavuze ngo biriya bintu ushira kuri YouTube ari amagambo uvuga ku bandi, kuri ufata ugakora inkuru ku muntu utabanje ngo utuze uyigenzure cyangwa se umenye ngo bivahe bijahe. Yani ariya yose uvuga ugasanga wivuyemwo, ariya yose si ngombwa kuyavuga cagiye. Ndabashishikariza kugura kino gitabo kuko gikoranye ubwenge budatangaje. Iki gitabo kirahambaye si ikintu. Wow. Je ndagikunze, naragisomye ndacicanye hano imbere yanje. Mutegere agenda gisobanura nyiracu. Hari abantu baza babyina mbere y'umuziki. Hari abantu babyina intsinzi itaranagera. Turi kumwe? Semeni haleluya. Semeni haleluya. Maria yavuze ari uko ageze kwa Elizabeth. Ataragera kwa Elizabeth ntiyigeze avuga, yaracecetse.
baravuga ngo wa mwana w'umukobwa w'umuyuda yatwite. Mariya araceceka, yaje kuvuga ari uko ageze kwa Elizabeth. Kubera ihe mpamvu hariho ico yarabundikiye. Semeni haleluya. Iyo ni chapitre ya mbere, ibindi reka tubiharira abasomyi. Mwumvise kino gitabo iki gitabo giteye amabengeza, reka mbabwire cyandikanye ubwenge, cyanditswe n'umuntu. Ari benshi bandika ibitabo bakabyandika bishingiye ku bitekerezo, hakaba n'abandi bandika igitabo bishingiye ku byababayeho. Ibi ngibi byabaye kuri Revera, murabizi, ntabwo tubicisha hirya. Bamuteye amabuye, bamumenye amazi, bamuvuzeho amagambo menshi adafite gihamya habe na zero, ahubwo bapfa kumuharasinga, niko nuvuga, kubera ko udafite kimenyetso cyangwa se gihamya uba uparamiye umuntu kandi ntibiba byemewe. Ariko Revera yarifasha araceceka, aravuga ngo reka ntuze, nta mvura idahita, nta n'akazuba katarenga, nta n'ijoro ridaca. Rero Revera niyo mpamvu yanditse kino gitabo. Jewe kukibagezaho, jewe nyine murakanda subscribe kugira Oza n'umunyu ngo bawushe ku isahani ngo uvuge ngo ngabe. Murakoze cyane, turabakunda cyane. Kiboza na poivro ngo bayishire. Mwakoze cyane kudukurikirana. Hano hari kuri Hindukira TV. Mwakoze cyane. Hindukira TV turabakunda cyane. Nakagaruka buri munsi. Mukore subscribe, mukore share, mukore subscribe, mukore share kugira ngo ibiganiro byacu muze mubibonera igihe byose.